Adu kat no ngin syaset fatok haune virus. Haba kalat berlaj nu kadan. Ini ban simbet ya ka. Ayah ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Kaseng Meghalaya People United Front kabadai kawai na kisang Tremon Sobha hakadong berkatain ribhoy hakajingilam usamla Jackson Sotun ubadai kumu presiden berharangkat kidukhat jong kaseng kilashim ya kasenjam kabakraw dagaba kilalai banno senyang jingirap daki marbam syakilongying kibaduk kibakerdu jong kilai tili kisnong kiba hakatain nongpo kiba juim kendoi jakpo dagaba belas ngi berkumta terter kitai kilai tili kisnong kikentop ya kasnong maukla mau sentai bat kabor khat sari habak hen kelom ya kilongying baduk jong kitai gilai tili kisnong kibalay amat kitai gilat jingirap na katai kaseng kilong kumba nyopo tili kilongying usamla Jackson Sotun kumu presiden habakran shikilat pathai khubor uloong kane kadai gajing sedang jong kaseng haibor ibarit ban kane rikikti a jingirap shikilongying kibaduk kibakerdu hakathany kibadon kam shisha ya kajingirap bat kaseng kandang ya peteng ya kane kajinglit a jingirap shakilongying kibaduk kum nakaliang presiden jong ka ITF di Bawah Distrik katkum kajing jingyo ki request na kisnong didon ki kerpat red ini ba kilak menyerap undang tai se bat ngiru klem mas nyo kita ki khabar na ki kenja kisnong ber tiba dan ki bamyo menyerap hantam na sarkar te nyimsem na karanden bat dakan de galak renti nyerap iki na ki marbam kisnong ki laisnong te bukan tok hagari boy hab haga nongpo te nakaliang jungi ka MPF nilai rap ini kilongying kumba nyopo yeng gidon te bani ka bat nakaliang kaseng jungi nyai ya sekhmat seprang kadang yo kumkini ki isu tiba duna ki jirap hakin ki than jungi gari boy jungi ikulai benyerap min ai gadiang ti kamon bangin yo benyerap iki bat de ini bayiret instang sere ini baret bat anda saya sekhmat ngilak benyerap kambun bat ngakapat ya brok ki membat bakin kin ai ti gadiang kamon kenapa kan suk menteri kami ni barok bakum juru kaseng boleh sih. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.